Jučer smo rekli da u prvoj lekciji, zaključku, da ćemo danas govoriti o personal intelligence i još nekim featureima unutar Gemini-a, tako da ostanete naravno do kraja ove epizode da vidite o čemu se radi i da podignete svoje, da kažemo, znanje o AI-u, a konkretno o Gemini-u. Dakle, za oni koji kreću od ovog videa, ja sam Borislav Vukojević na ovom kanalu AI Tata. Ovo je druga lekcija, prvu imate na YouTube kanalu, vezana za korištenje free naloga Gemini-a. Ako ste tinejdžer, ako ste školarac, ako ste roditelj, želite da pomognete svojoj djeci, ovo je kurs za vas. Dakle, ovaj kurs će imati nekih 7-8 lekcija, vidjet ćemo zavisnosti od potrebe, da objasnimo sve što je potrebno za besplatno korištenje Gemini-a. Jučer smo govorili o modelima, dakle evo ih ovdje. Najavio sam da ćemo danas govoriti o personal intelligence i još nekim stvarima koje, naravno, ćemo tokom ove epizode da razradimo. Dakle, šta je u stvari personal intelligence? Dakle, sad zamislite da ste napravili novi nalog. To je, dakle, situacija u kojoj Gemini ne zna ništa o vama. Personal intelligence znači da će dok vi radite u Gemini-u, Gemini da pamti obrasce o vama i da vam onda isporučuje bolje rezultate. Kako gledate gdje je personal intelligence? Dakle, ako odete na opcije, evo ga ovdje, personal intelligence. I šta tu ima, tri opcije. Imate, dakle, memory. Vidite, kaže, Gemini uči iz vaših prethodnih chatova da bi razumio više o vama. Kaže, coming soon to live. To znači da će uskoro biti spojen i sad kad imate onaj voice asistenta, tako da nije to sad toliko bitno. I ovdje imate, kaže, manage and delete your past chats anytime. I kada kliknete ovdje vam govori o tome kako vi to možete da radite. Šta u stvari ovo znači? Znači, svaki chat iz kojeg ne želite da ostane u personal intelligence samo obrišete. I onda se memorija neće, da kažemo, oslanjati na ovaj personal intelligence. Također, možete da personalizujete ono što će Gemini da zna o vama ako konektujete njihove aplikacije. I evo koje su to aplikacije. Podrazumijevane su Gmail, kalendar, Drive, Google dokumenti, Google Keep, Google Tasks. Ako ćete ovaj nalog da koristite za potrebe učenja i napredovanja, ja preporučujem da se to uključi. I kliknete Connect. Šta to sada znači? Da Gemini ne samo što je konektovan na vaše alate poput ovih 6, nego može aktivno da derivira stvari da bi poboljšao iskustvo sa vama. I dole imate još 5 dodatnih. Dakle, ja preporučujem da se uključi i Google Search Service i YouTube obavezno. Vidjet ćete u kasnijim lekcijama zašto. I dole imate po potrebi, dakle, za verifikaciju, to isto uvijek napominjem da se stavi. I imate Canvu, ako volite koristiti Canvu, možete uključiti to da imate tu sferu. Dakle, to je, da kažemo, taj personal intelligence, ova druga. I imate treću, instructions for Gemini. E sad, vidite šta on kaže. Kaže, vaše instrukcije su, kaže, počni TLDR summary, znači da ti prvo kaže nekav summary pa onda dalje i da koristi bullet pointe. Ovdje možete dodati vašu instrukciju. Nešto poput, ovako bi to izgledalo. Pošto učim i želim da mi Gemini bude moj partner u učenju, ne želim da mi nikada daješ odmah tačne odgovore kada te nešto pitam, nego želim da me provociraš, želim da me nešto pitaš, da ja moram da kao otključam znanje koje treba da dobijem. I recimo, to može biti instrukcija koju vi dajete Gemini. Dakle, može biti šta god hoćete, ali ovo ja preporučujem recimo da bude. I odradite submit i znači da ste dali tu instrukciju. Šta znači onda, da kažemo, aktivacija tog personal intelligence sistema?
kad dođe do određene tačke, kada nauči dovoljno o vama, dobijat ćete, kada odete u novi chat, otićemo naravno u Flash Extended Thinking, kad nauči o vama, kada kliknete ovdje da ćete nešto pisati u novom chatu, on će vama dati preporuke šta da pitate u odnosu na ono što zna o vama. Kad je svjež nalog, toga neće biti, kao što sada vidite. Ali ako ste uključili Personal Intelligence i onda nakon nekoliko dana korištenja ćete ovdje početi dobijati različite upute. Evo pokazat ću kako to izgleda na drugom nalogu gdje imam. Evo, otićemo na novi chat. Dakle, u ovom ima Personal Intelligence koji je već izgrađen. I šta god da ga pitam o meni, on će to da zna. Evo, recimo, uključit ćemo i reći ćemo mu daj mi daily brief. To je na ovom, dakle, drugom nalogu. Dakle, to je Personal Intelligence. Za kraj, kako možete da poboljšate taj Personal Intelligence, jeste pomoći ove opcije Import Memory to Gemini. Dakle, zašto vam ovo služi? Ako ste vi recimo do sada koristili ChatGPT i tamo je bila memorija i imali ste dosta tamo nekih stvari koje vam je koristilo. Kopirate ovaj prompt u ChatGPT. Dakle, ovdje. U ChatGPT-u ćete dobiti odgovor i onda taj odgovor iz ChatGPT ili Claude-a, šta god da ste koristili, Groka, kopirate ovdje to i kliknete na Add Memory. Znači da ste importovali svoju memoriju iz ChatGPT-a u Gemini. Dakle, to je, da kažemo, ta opcija za import, da kažemo, import znanja. I treća stvar o kojoj trebate voditi računa kada je u pitanju isto, kažem, povezivanje personalizacija i slične stvari, jeste da nam je odnedavno, da su nam naši notebook LM, da kažem, procesi dostupni unutar samih chatova. Dakle, možemo, recimo, kad odemo u novi chat i hoćemo nešto da pitamo, vidite, ovdje, ono što sam zaboravio reći, isključujete Personal Intelligence. Dakle, ovdje su vam vaši notebook i sad vidite, ja recimo kliknem na ovaj prvi i ovdje sada vršim konverzaciju sa notebook LM-om, a za notebook LM imate lekcije na ovom kanalu. Tako da neću ponavljati. I sad ovdje možete nešto da pitate. Vidite šta on kaže. Daily brief funkcija nije omogućena zato što je to kao njihova posebna opcija, a ja njemu sad kažem ne treba mi zvanični daily brief, nego ono što ti misliš da je dobro za mene. I pustimo mu da to odradi. I dakle, ovdje možete da vršite konverzaciju sa vašim notebook LM-ovima. Eto, toliko za ovu, dakle, drugu lekciju. Rekli smo šta je Personal Intelligence, šta je memorija, kako je da importujete memoriju i kako da kažemo, ono što imate u notebook LM-ovima povezujete ovdje u chatu, dakle, u odnosu na free nalog Gemini-a. Opet ponavljam, to smo prošli put rekli, mnoge stvari koje radite sada se reflektuju u ovaj current usage, što znači da ne možete beskonačno mnogo da radite, zato dobro vratite se na prvu lekciju i pogledajte intro kako da upravljate modelima. Toliko za drugu, vidimo se u trećoj lekciji gdje ćemo govoriti o custom gemovima.